Insellmu lill-telespettaturi kollha ta' Shake Television. Illum jekk irridu niddiskutu suġġett ta' attwalità, bil-fors ikollna nħarsu il-bot il-barra minn xtutna. Għax f'dawn l-aħħar jiem l-attenzjoni tad-dinja kollha nistgħu ngħidu li kienet fuq l-Afganistan. U dak kollu illi ġara meta t-Talibani wara 20 sena ta' stennija irnexxielhom jidħlu bis-saħħa fil-belt kapitali Kabul. U għax ma sabu l-ebda reżistenza la mit-tmexxija li kien hemm u lanqas mit-truppi Amerikani illi żarmaw u telqu lura lejn pajjiżhom ħadu l-kontroll tal-pajjiż minnu fih. U mill-ewwel bdiet tirrenja l-biża' u l-inċertezza dwar din it-tmexxija ġdida u jekk hux se tkun daqshekk riġida u fundamentalista bħalma kienet qabel meta l-pajjiż kien jitmexxa wkoll mit-Talibani. Biex niddiskutu dan is-suġġett ta' attwalità, aħna stedinna lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Sur Evarist Bartolo li qiegħed imsiefer u xtaq li jkun magħna. Pero għanna ukoll sedinna lill-Shadow Minister tal-Affarijiet Barranin, Dr. Karmel Mifsud Bonnici, u bi pjaċir nilqgħuk magħna dott illi ġejt illi ħan diskutu dan is-suġġett attwali. Min-naħa l-oħra għandi lill-Imam hawnhekk, grazzi Imam illi ġejt magħna wkoll għaliex dan is-suġġett ta' attwalità tajjeb illi nitkellmu hemm involuti biex ngħidlek b'xi mod ir-reliġjon ukoll. Għalkemm dan huwa mhux programm reliġjuż kif qedtilkom kull nhar ta' Erba' aħna niltaqgħu niddiskutu programm ta' attwalità u għalhekk mal-ewwel ħanaddu għal feature li għandna imħejja lilna minn Joe Kassar. Nirringrazzjah tal-dan il-feature. Ħanaraw. Kull min isegwi imqara l-ftit minuti kuljum l-aħbarijiet, bla dubju ta' xejn jinnota li l-aktar ġrajja li ħadet post prominenti f'kull bulettin tal-aħbarijiet f'dawn l-aħħar jiem kienet is-sitwazzjoni fl-Afganistan wara li b'mod mill-aktar drammatiku u tista' tgħid f'tebatajn it-Talibani reġgħu ħadu l-kontroll ta' dan il-pajjiż wara 20 sena miżmuma lura milli jagħmlu dan. L-Afganistan art muntanjuża fl-Asja ċentrali, pajjiż marsus bejn l-Iran u l-Pakistan u 3 pajjiżi oħra li sa ftit ilu kienu jiffurmaw parti mill-Unjoni Sovjetika. Il-kapitali Kabul hija monija b'taħlit interkulturali interessanti, imma destinata għal konflitti imdemma illi ma ħallew qatt. Belt li llum tinsab kubtejha tgħix l-inċertezza tal-futur tagħha u ta' dawk illi jista' jinsabu maqbudin hemmhekk, destinati illi jinsew il-progress illi seta' sar f'dawn l-aħħar snin u jmorru lura għat-tmexxija Talibana ta' 20 sena ilu. Minkejja illi huwa pajjiż rikk b'materja prima, nofs il-popolazzjoni għadhom jgħixu f'faqar kbir. In-nuqqas ta' xogħol wassal biex ħafna irġiel jispiċċaw jiġġieldu fi gruppi estremisti Iżlamiċi u fundamentalisti illi isejħu lilhom infushom Talibani. Irġiel favur tmexxija Iżlamika gwidata minn waħda mill-aktar forom stretti tal-liġi tax-Xarija. Sal-1996 it-Talibani kienu ħadu kontroll tal-parti l-kbira tal-Afganistan, mexxew b'qilla u ħruxija li ma bħalhom. In-nisa kellhom jinsattru minn rashom sa saqajhom taħt il-burka u l-bniet ma kienx permess li jmorru skola u kellhom jinqaflu id-dar sakemm ma jkunux akkumpanjati minn raġel. L-irġiel kienu sfurzati iħallu id-daqna, in-nisa akkużati b'adulterju jew b'dera deskritta mhux xieraq kienu jiġu imħaġġra u miskien int jekk tinqabad iddoq xi tip ta' mużika.
Dawn il-memorji issa reġgħu tfaċċaw kollha quddiem iċ-ċittadini Afgani li llum iħossuhom waħedhom, abbandunati minn min fl-imoddi iddefendihom. Kienu l-ġrajiet tal-11 ta' Settembru tal-2001 meta twettaq l-akbar qatt terroristiku fuq it-Twin Towers ta' New York, meta skattat il-gwerra kontra it-Talibani u Bin Laden, illi kien jingħata kemm fl-Afganistan. Il-qawwiet Amerikani u dawk mir-Renju Unit f'anqas minn xahar nedew invażjoni tal-Afganistan u sa tmiem l-2001 kienu neħħew lit-Talibani mill-poter. Fl-Afganistan feġġet it-tama u l-poplu beda jieħu r-ruħ. Għadda żmien u dak illi ma seħħx f'20 sena seħħ f'tebatajn. Ftit jemilu meta l-President Ashraf Ghani ħarab mill-pajjiż u t-Talibani avvanzaw b'ħeffa hekk kif raw lill-Amerikani qegħdin iżarmaw u ma kienu se joffrulhom l-ebda reżistenza. Id-diżappunt kien enormi u t-taħlita ta' rabja u biża' irrenjat hekk kif rajna xeni ta' nies iggranfati mal-ajruplani fil-mittjar ta' Kabul f'tentattiv id-disprat biex jaħarbu mill-pajjiż. Se jiġri millum il-qudiem għad irridu naraw. Imma il-miżuri meħudin sa issa ftit iħallu tama li t-Talibani tal-lum ser ikunu wisq differenti minn dawk ta' qabel u bħalma jiġri dejjem fi ġrajiet bħal dawn, l-ikbar vittmi ikunu dawk l-aktar vulnerabbli u sfortunatament it-tfal. Meta hekk naraw dak il-feature, tgħid imma għaliex ġara hekk, ġifieri rajna dawk ix-xeni u tistaqsi imma għaliex. U ndur fuq hekk Dott, għaliex ġara dak li ġara, qegħdin naraw ħafna dbatija u x'vera. Dbatija u l-iktar għax ma kienx hemm kontroll biżejjed tajjeb ta' kif is-sitwazzjoni tgħaddi minn idej l-Amerikani għal pajjiż Afgan innifsu. U minkejja li kien hemm gvern, però jidher li l-gvern ma kellux eruq biżejjed b'saħħithom mal-poplu, u allura l-poplu kif telqu l-Amerikani reġgħu marru lura għall forza Talibana u marru lura bil-ħsieb illi huma biss kapaċi illi jżommu kontroll tal-pajjiż. Allora, Ġvedan il-poplu mar jew it-Talibani. It-Talibani ġew, però il-poplu jidher illi għalkemm aħna naraw xeni ta' nies illi ġew persegwitati u dan, però jidher illi ġew aċċettati lura bħala il-forza naturali li tmexxi l-pajjiż. It-Talibani, semmejt it-Talibani. Indur lejk Imam like Ahmed Atif. It-Talibani, sorry, you speak English, but titkellem bil-Malti. It-Talibani, meta ngħidu t-Talibani, min huma t-Talibani? It-Talibani means li ġejtu fil-Afganistan hemm tribunijiet differenti, xi jagħmlu parti bil-Al-Qaeda, xi jagħmlu parti mat-Talibani, u anke fil-Pakistan hemm ħafna tribunijiet li għandhom veru l-istess anke fil-Afganistan u fil-Pakistan. Huma tribunijiet differenti li jgħidu fil-pajjiż, imma it-Talibani fil-terminoloġi issa li sar l-Ingliż li jużaw scores, naħseb din iktar tribu issa saret bħala ideology. Dawn nies li jużaw scores sabiex immexxu l-interessi tagħhom il-qudiem. Iġbir dawn huma it-Talibani huma Musulmani. Sewa Musulmani illi jimxu fuq ir-reliġjon sewa ilhom dawn qegħdin fil-Pakistan kif ukoll fl-Afganistan
U dawn inti qed tribujiet, ġifieri dawn huma differenti, ġifieri dawn ilhom jeżistu bħala Talebani ilhom qegħdli daqsxejn. Iva, huma jeżistu kull pajjiż. Huma Musulmani, huma jgħidu li huma Musulmani, imma jekk naraw it-tagħlim veru tal-Islam. Iva, le, ma ħaniġu għalih. Imma dak li rajt fil-feature dak huwa kompletament il-opposite tat-tagħlim Islamiku. eżatt li ħanitkellmu fuq dak, ħanitkellmu fuq. Imma huma Talebani, ġifieri Talebani huma Musulmani. Però inti skont kif qed tgħidilna, però jiena nixtieq ġifieri iktar informazzjoni. Ġifieri dawn huma attribujiet u nitlob lil Rodrik biex itella n-numru tat-telefon 21239 għax nixtieq lilkom it-telespettaturi tipparteċipaw f'dan il-programm. Dan huwa programm ta' attwalità, qegħdin nitkellmu propju dwar suġġett li biex ngħidlek jinteressa lil kulħadd hux vera. Meta tara dawk ix-xeni taqsim ta' qalb hux vera li qed jiġru u dan. Ħajkompli jgħidilna daqsxejn l-imam il-Mike, mela, ħużhom daqsxejn il-Mike, mela, kompli jgħidilna l-emmixhom. Ejdilna daqsxejn, ġifrintijiet, dawn huma attribujiet, ilhom jeżistu kemm ilhom Għal-sekli għal-sekli twal. Iva, għax il-nies. Minn żmien ma mettu biex ngħidlek. Anke qabel għax meta naraw l-istorja, l-eru tal-nies tal-Afganistan huma mill-eru ludi għandhom għax telqu mill-pajjiżi Palestinja u imbagħad marru hemmhekk biex anke il-structure tagħhom kif jidhru huma kważi l-istess tal-bħalludi. Imma meta huma jekk qed infmek sew, dawn kienu lud. Iva. Lud imbagħad meta ġie l-Iżlam imma kienu Kristjani dawn qabel, ġifieri. Iva, hekk niseb l-level kienu ludi, Kienu imbagħad lud, saru u mbagħad nisrani saru- u fl-aħħar meta wasal l-Iżlam huma qablu l-Iżlam bħala reliġjon naturali tagħhom. U issa għal-sekli twal. Għal-sekli twal. Iva l-Iżlam hemmhekk. Imma dawn, ġifieri, skont int, hux vera, illi dawn qegħdin l-Iżlam femuh jew qegħdin femuh ħażin l-Iżlam. Nasib huma fehmu ħażin għax l-Iżlam, il-kelma l-Iżlam ifisser paċi u l-imħabba. Imma dawn in-nies meta saru Musulmani, nasib iż-żball li sar li ma kellhomx edukazzjoni biżejjed u taħriġ biżejjed sabiex jippratikaw it-tagħlim veru tal-Iżlam. Ħafna drabi xi jiġri meta n-nies jemmnu fi kwalunkwe reliġjon għandhom bżonn it-taħriġ, għarfien u edukazzjoni. U jekk mhuwiex edukati biżejjed, allura huma jippratikaw it-tagħlim ta' dak ir-reliġjon kif jaħsbu huma. Jekk naraw fid-dettall, il-prattiċi tagħhom huma kompletament kontra it-tagħlim veru tal-Iżlam. Meta xi ħadd jara il-ħajja tal-Ħadies Profeta Muhammad kif għex kif meta mar mill-Mekka lejn Medina, emigraf lejn Medina, u n-nies tal-Medina huma aċċettawh bħala il-mexxej politiċi tiegħu tagħhom ukoll li jmexxi il-pajjiż tagħhom, il-prattiċi tiegħu kienu kompletament differenti dak li naraw fil-Afganistan. Allura għaliex femuh ħażin, għaliex? U mhux ċajta, ġifri dawn hawn miljuni biex ngħidlek. Ġifri miljuni u għadhom sallu biex ġifri dawn minn żmien ma mettu biex ngħidlek. Dawn in-nies femuh u il-gustu se jgħadin. Dan issa meta wara 20 sena dawn il-poplu, in-nies reġgħu jisom talbuhom dawn ġifieri tant talbuhom biex jerġgħu jidħlu u jikmandaw. Ġifieri il-kor, il-qalba biex ngħidlek tal-Afgani hija propju din. Għax maġġoranza huma Talibani, għalhekk naħseb iktar minn aċċettaw huma ħallewhom biex jiġu għax kienu jafu li jekk juru reżistenza, allura jista' jkun
li ikunu konsegwenzi ħarxa għalihom. Ma fimtekx, kif inhi jekk Jekk il-poplu juri rezistenza lilhom lil-Talibani, Talibani huma kienu ħasbu li hemm se jkunu konsegwenzi. Jiġifieri it-Talibani se jmuru kontrihom u fl-aħħar se jieħdu dak li għamlu magħhom. Pereżempju se jieħdu revenge. Għalhekk naħseb il-poplu meta raw li issa l-Marikani u l-forsi barranin qed jitilqu mill-pajjiż u t-Talibani għamlu xi avanz fil-pajjiż u kellhom żewġ għażliet. Jew juru reżistenza jew ma juru il-poplu u anke il-forsi Afgani li kienu tal-gvern huma wkoll meta raw li l-mexxej qed ħarreb il-pajjiż li l-President tal-Afganistan u ma kienx hemm tmexxija tal-Pakistan tal-Afganistan tan-nies, allura n-nies il-poplu Afgan huma qabluh ma kienx l-għażla imma ma kellhomx l-għażla ħlief biex ħalluhom biex immexxu il-pajjiż li jiġu l-qudiem. Għax jekk kellhom bżonn juru reżistenza ma kienux ippreparati, ma kellhomx riżorsi biżejjed biex juru reżistenza lill-Talibani. Naħseb jekk in-nies verament xi ħadd jagħmel xi survey iktar nies, maġġoranza tan-nies Afgani ma jridux it-Talibani jmexxu il-pajjiż għax għandhom il-passat ikra u ma jużaw violenza u ma jagħtux id-drittijiet lill-poplu u ma jagħmlu kollox kif jaħsbu huma. Imma x'attrattant aċċettaw. Kif qed fil-opinjoni tiegħi ma aċċettawx imma kienu jafu li se jkollhom konsegwenzi ikra jekk juru reżistenza għax dawk it-Talibani kellhom għarfi kollox fi idejhom imma l-poplu ma kellhom xejn. Ma kellhomx għażla l-poplu, kellhom bil-forsi aċċetta. This was forced on them. Dort, imma jien il-biċ tax-xogħol għax għaw jidħlu l-Amerikani. Dana wara 20 sena. Dawn orrajt il-gvern temmek dak ħarab. Imma dawn kienu l-Amerikani ġifier wara 20 sena jippruvaw, jiffurmaw gvern hemmhekk. Dan ma kinux jafu bil-konsekwenzi kif fil-faġġara, dawn ħallewhom hekk Naħseb l-Amerikani kienu qed jaraw li se jkun hemm ċaqliq fil-forza tal-poter illi l-President li kien hemm ma kien se jibqgħu, però ma mmaġinawx li se ssir daqshekk malajr. Però ir-realtà hija li kif ħarġu barra l-Amerikani kien hemm vakuum politiku. Il-forza politika li kien hemm kienet fuq saqajja għax kellha l-Amerikani warajha. Kif l-Amerikani ħarġu, di waħedha ma stetx toqgħod u jekk tara l-istorja tal-elezzjonijiet li saru, tinduna li l-maġġoranza tal-poplu ma kienx imur jivvota, ġifieri kien hemm sistema kostituzzjoni mogħtija mill-Amerikani li kienet forma demokratika li fiha n-nies jistgħu jivvotaw. U anki waqt li kien hemm l-Amerikani, xorta n-nies ma kienux imorru jivvotaw. Jiġifieri allura meta tara f'dawn l-20 sena, tirrealizza illi ma kienx hemm biżżejjed nies li jaċċettaw dak li l-Amerikani kienu qed jagħmlu. U allura is-sistema b'ġejtek demokratika jew is-sistema ta' kif tmexxi stat li hija differenti mis-sistema li t-Talibani jagħmlu. Ġifieri t-Talibani jiddikjaraw ruħhom li huma Musulmani. Però ovvjament aħna nafu li hemm differenzi kbar bejn ix-Xiti, bejn is-Sunni, bejn dawk li huma fundamentalisti qed naraw issa differenza bejn Al-Qaeda u t-Talibani. Però l-Afganistan, indipendentement mir-reliġjon, hemm mbagħad it-tribujiet. U t-tribujiet fl-Afganistan huma numerużi kif qal tajjeb l-Imam huma wkoll parti minnhom fl-Afganistan u parti fil-Pakistan u allura huwa diffiċli wkoll biex ġib forza politika sħiħa fil-mod ta' kif nifhmu aħna. Jekk inti tara il-grupp ta' nies li daħlu fil-Palazz tal-President,
ħafna osservaturi raw nies libsin pulit, nies li marru bil-kostum biex tajdu hekk tradizzjonali tal-tribu tagħhom biex jagħmlu statement. Issa, l-statement huwa tnejn. L-ewwel, fl-opinjoni tiegħi, illi huma mhumiex it-Talibani li kienu qabel. Issa, da jista' jkun għax għamlu perjodu fejn min qed imexxi jew id-diriġenza li kienet fl-eżilju kienet f'Doha. U hemmhekk iltaqgħu mal-Qattari u ġew żgur influwenzati. L-Qattari kellhom sem kbir fid-diskussjonijiet li saru bejn il-Presidenza ta' Trump u huma biex waslu għal ftehim għall-agreement li għamlu illi fih stabillew li tul dis-sena se joħorġu barra. Allura dak l-ewwel dikjarazzjoni, m'għadniex l-istess. It-tieni, kull min mar qiegħed jirrappreżenta tribu u hemm dikjarazzjoni li dik it-tribu issa parti mill-poter. Jiġifieri jiena it-tribu illi liebes ċertu mod, illi ġej minn ċertu reġun, li għandi ċertu eruq, li jiena magħruf, u mbagħad fost il-poplu huma identifikati bħala leaders. Jiġifieri minn mar hemm ma kienx ċikku l-poplu, kienu nies identifikati illi n-nies jarfuhom. Il-diskussjonijiet li saru, l-intervisti li saru, id-dikjarazzjonijiet li saru kienu immirati mhux biex jibgħatu messaġġi lill-komunità internazzjonali imma l-komunità interna. Al-Qaeda marru, l-Al-Qaeda marru. L-Al-Qaeda hemm biċċiet mill-Al-Qaeda jingħad li hemm biċċa mill-Al-Qaeda li tagħti appoġġ ukoll lit-Talibani. Però minn dak li rajna hemm dikjarazzjoni tal-Al-Qaeda, hemm dikjarazzjoni illi huma se jirreżistu it-Talibani. Sa jew għal raġunijiet biex ngħidu hekk ta' poter politiku, jew għal raġuni illi ma jridux li l-mudell illi t-Taliban jista' jistabbilixxi bħala forza politika illi hija ispirata mill-Islam tmexxi. Tinsiex li ftit ta' żmien ilu l-ISIS kienu qed jippruvaw jagħmlu lura dik il-forza antika ta' kalifat illi għandha saħħa kbira. Issa ħareġ mudell ġdid. Dal-mudell ġdid se jkun kif se jiġi format il-gvern, min se jkunu n-nies li se jidħlu fil-gvern, liema tribujiet L-iktar se jiddominaw. Diġà hemm ħafna messaġġi li jiddominaw imma mhux jiddominaw fil-poter li għandu biċċa mill-poter. Jiġifieri hemm power sharing u mbagħad dak fejn se jmur. Jiġifieri dija lina illi ngħixu fid-dinja tal-Oċċident u fortunatament għandna d-demokrazija, il-messaġġi aħna ma nifhmuhomx biżżejjed il-għala għax l-istruttura ta' soċjetà bbażata fuq ix-xarija u bbażata biex ngħidu hekk fuq punti ta' fundamentalizmu jew punti ta' estremizmu ta' xarija jew kif tinterpreta x-xarija għax kif jgħidlek tajjeb l-imam m'hemmx ċentralizzazzjoni fit-tagħlim tal-Iżlam imma hemm sistema differenti. Allura hemm se naraw xi ħaġa kompletament ġdida u se naraw stat kompletament ġdid u dan se jkollu influenza mhux biss fil-pajjiż, ma se jkollu influenza fir-reġjun. Se jkollu wkoll influenza fil-pajjiżi li huma ta' ispirazzjoni musulmana illi jaraw mudell differenti ta' kif tibni indipendentement mid-demokrazija. Per eżempju il-Pakistan. Il-Pakistan illi għandek di l-forza maġġoritarja illi hija moderata, però li ħadet il-mudell ta' demokrazija li għadditira ir-Renju Unit. Meta kien hemm il-qasma bejn l-Indja u l-Pakistan, dik se tinfluwenza. Jista' jkun l-influenza tkun iktar eżerċitata bl-użu tal-vjolenza, bl-użu tat-terrorizmu, bl-użu wkoll ta' punt li jolqot ukoll lill-insara illi sa ftit ta' żmien ilu konna qegħdin naraw diversi insara persekwitati ġol-Pakistan. Maqtula, ministru maqtul ġol-Pakistan avolja wa tajjeb. Allura hemm il-pożizzjoni li qed tiżviluppa se tkun interessanti ħafna u jista' jkun
illi dil forza hemm issa interessi ta' modelli differenti tal-Islam li għandhom interess li ma tirnexxix u di taqbad biex tgħidu hekk mill-Marokk lem u diversi pajjiżi oħrajn li jiddikjaraw ruħhom li huma Islamiċi kif ukoll għandek il-komplikazzjoni ulterjuri illi indipendentement mill-modelli Musulmani m'hemmx min irid li jkun hemm forza politika b'saħħitha illi tista' tibbilanċja l-affarijiet jew tisbilanċja l-affarijiet dak ir-reġun. Jiġifieri qed tibni forza militari oħra. Hemm punt illi ftit qed jissemma però qiegħed hemmhekk. Il-kwantità kbira ta' armi sofistikati li tħallew minn diversi forzi militari, mill-Amerikani, mhux biss imma minn nies illi ġew imħarġa mill-Amerikani biex ikunu qegħdin hemm. L-armi tagħhom mhux azzarini, da mhux sniter tal-kaċċa, dawn huma armi ultra sofistikati. Mela inti hemmhekk għandek. L-Amerikani ħallewhom hemm. L-Amerikani tawhom lill-forzi Afgani illi abbandonaw il-kamp mhux biss kellek ukoll nies illi kienu viċin tal-Amerikani illi marru barra mill-pajjiż. 120,000 ruħ telqu fosthom kien hemm soldati u l-azzarini tagħhom il-munizzjon tagħhom ħallew hemm. Jiġifieri allura hemm indipendentement mill-kwistjoni ta' modelli islamiċi, ta' modell ta' kif inti tibni soċjetà differenti, għax hemm ukoll din ħaġa li aħna ma napprezzawx. Aħna fid-dinja tal-Occident, id-demokrazija ġiet ibbażata fuq il-prinċipji etiċi nsara. Il-prinċipji etiċi nsara bnew id-demokrazija wara l-esperimenti, l-esperjenzi li kellna fil-Greċja. Issa, hemmhekk aħna m'għandniex kompetizzjoni bejnietna ta' min jagħmel l-aqwa mudell ta' demokrazija li hija bbażata fuq il-prinċipji etiċi nsara. Għandna biex ngħidlek prinċipji bażiċi li japplikaw għal kulħadd anke ngħidu sekolari huma fundamentalment huma nsara. Sewwa, però hemmhekk hemm modelli oħra illi jemerġu u mhux biss hemm imma fid-diversi pajjiżi tal-Islam fid-dinja kollha. Jiġifieri inti għandek l-Ewropa għandek pajjiżi li huma dikjaratament Islamiċi. Għandek preżenza kbira ta' nies li huma Islamiċi fl-Ewropa. L-Islam tagħhom mhuwiex l-Islam tat-Taliban. Issa, barra dak hemm forza ta' poter militari u poter politiku. U hemm għandek issa il-Russja illi għalkemm ma tikkonfinax mhix fil-frontiera, però għandek mit-Turkmenistan u l-Kazakistan, dal-pajjiż li huma fil-frontiera. U mbagħad għandek biċċa mill-frontiera li tmiss direttament maċ-Ċina u għandek il-potenzjal ieħor li jmiss mal-Indja u ovvjament mal-Pakistan. Jiġifieri huma jopponuhom lill-Talibani, skużani, jopponuhom huma semmejt ir-Russja semmejt huma qegħdin jgħidu niddiskutu magħhom, irridu nkunu nafukom, irridu illi mhux neskludukom għax ma jaqbilx lilna u ma jaqbilx lilkom. Imma ma rridukomx forza b'saħħitha illi mbagħad tkunu ta' teddida lina. U din nafu illi ċ-Ċina kellha numru ta' diffikultajiet, komunitajiet Islamiċi u missetu hija wkoll ma' terrorizmu Islamiku. Ir-Russja biċ-Ċeċenja, jiġifieri misset direttament bil-kwantità kbira ta' inċidenti li kien hemm, il-Pakistan u għandek inti allura dawn il-kurrenti għaddejjin u anki allura dak li se jinbena mit-Taliban hemm issa l-messaġġ. Isma' intom tridu pajjiż illi intom tieħdu r-rikonoxximent, intom bħala gvern li se tieħdu l-poter f'idejkom. Ħanaraw x'eżekuttiv se tagħmlu biex ministri ħa tagħmlu, min se jmexxi biex taraw issa jekk nirrikonoxxukomx
bħala gvern leġittimu. L-Al-Qaeda, dawn huma Sekonda żgħira. Aħna ngħidu gvern huwa leġittimu għax mara l-elezzjoni demokratikament u ġie elett. Mela dal-proċess ta' demokrazija ma kienx hemm, issa dal-gvern ħadd irrikonoxxih bħala l-gvern leġittimu tal-pajjiż dak illi għandu s-saħħa li jmexxi l-pajjiż. Iżda m'hemmx kwistjoni ta' jekk tirrikonoxxix l-Afganistan bħala pajjiż, diġà rikonoxxut. Allura hemm il-pajjiżi kollha tal-Oċċident u mhux tal-Oċċident qed jgħidulhom skont x'għamlu intom aħna niddeċiedu. Allura qed joħorġu issa informazzjoni bħal illi sar ftehim f'Doha bejn l-Amerikani u t-Talibani illi fih jaraw kif jimxu flimkien. U għandek ukoll ħaġa oħra illi għalkemm hemm il-faqar, però il-livell tal-għejxien għal numru ta' nies fl-Afganistan, Afgani, tela l-fuq. Issa, dal-gvern huwa kapaċi iżomm l-istess għax il-kumdità toġob il-kulħadd. Huwa kapaċi jżomma dil ħaġa jew le, jew jrid iżomma dil ħaġa, jew jaqbillu politikament li jżomma. Allora hemm ħafna fatturi illi għalina għadna maħniex magħrufa, jiena ngħid illi min qed imexxi t-Talibani jidher li hu bniedem intelligenti u bniedem illi nnegozja ftehim mal-Amerikani illi kien biżżejjed għaqli li jaslu fi ftehim li mhux biss għamluh imma rendew pubbliku il-ftehim. Ġifieri hemm wieħed figurehead. Hemm figurehead. L-imam, inti għandek tama f'dan li għall-onorevoli hawnhekk tama f'dan il-mudell hekk ġdid illi għandek tama fil-mudell ġdid ta' tmexxija tat-Talibani għandek tama għandek illi ħajħroġ xi ħaġa minnu tajba? Jien għandi tama biss jekk Għandna t-telefonu. Għandi tama biss jekk it-Talibani jimxu fuq il-mudell verament mudell Iżlamiku, mhux it-tifsira tagħhom. Fil-Iżlam mudell wieħed jista' jirnexxi. Il-mudell tal-Addis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu. Imma ħan semmilek din, ġifieri fimtlek il-punt, ġifieri kemm importanti. Però kif dal-mudell ġifieri għandu x'jaqsam ġifieri kif qed int mal-skont il-prattiċi mudell tal-Addis vera musul. Ġifieri dawn għadhom imbidlu huma għadhom fundamentalisti biex ngħid hekk. Ġifieri taħseb jew irranġaw. X'taħseb? Huma jgħidu li irranġaw affarijiet, imma naħseb dan huwa kmini vis. Biex tiddeċidi. Għax għandna biex naraw xi ħin, xi żmien, nagħtuhom xi 5 xhur, jew 6 xhur, jew sena sabiex naraw li jekk bidlu il-linja tagħhom jew baqgħu l-istess u qed jollu leħinhom da li qed bidlu għal poter jew verament bidlu jien ngħid li jaslu ġveri, jaslu dal-pajjiż għax ma jisħoqlux b'dan il-mod u ġvera. Għandna telefonata minn għal-fulinja, però għandna kollegament ukoll ma' sister u ġvera. Mela ħa naraw l-ewwel minn għandna fuq il-linja. Hello, Tunġman, Iva, dilek ukoll. Proset qed nieħu kont għandek il-mistednin miegħek fil-qaw, fil-dana, live ġifieri. Ngħid proset il-Dottor Karma, bniedem vera jispjega, u anke lill-Liman. It-tnejn segwihom jiena f'sessjoni ieħor. Issa ħanagħmilha naqa' ta' njuranza jien, għax illum fl-aħbarijiet qal li ta' daw tat-Taliban ħajatu karigi lin-nisa ma mhux ħajsiru ministri imma l-inqas forsi jkun hemm xi ħadd jitkellem għan-nisa. Jien nixtieq xi ħadd minn Dr. Karmija Liman ifhemuni naqra x'inhi x-xarija law għax ma nafx x'inhi. U dejjem nismagħha u nixtieq nkun naf xi tfisser. Grazzi u l-lejli tajjeb u proset. Grazzi tal-mistoqsija, ix-xarija law xi tfisser? Iva, dan naħseb il-mistoqsija importanti u t-Talibani għandhom biex jifmu u anke n-nies barra biex jifmu sew
x'inhi x-Sharia law. Ix-Sharia ifisser li t-tagħlim reliġjuż. Kull tagħlim reliġjuż huwa x-Sharia. Pereżempju, it-tagħlim li ġab Mosè dak kien ix-Sharia tiegħu. Dak li ġab Ġesu dak kien ix-Sharia tiegħu. U dak li ġab il-Profeta Muhammad paċi tkun miegħu fil-forma tal-Quran Imqaddes huwa x-Sharia. Ix-Sharia jfisser it-tagħlim dwin. Il-kelma jfisser it-tagħlim dwin. Il-Quran għandu iktar minn 6,000 vers. 6,000 verses. U dan kollu mill-level kelma sal-aħħar huma jagħmlu parti mix-Xerija Iżlamika. Imbagħad aħna iridu u nistgħu naqsmu din ix-Xerija fi 5 partijiet jew qasmijiet differenti. Jien irid biex insemmi dawk. Ix-Xerija tal-Vanġelu aħna l-Vanġelu. Il-Vanġelu tagħhom. Fiex tikkonsisti x-Xerija? Iva, x-Xerija konsisti l-level il-qima. Jiġifieri il-qima u d-drittijiet ta' Alla u d-drittijiet tal-umanità. Jiġifieri level u l-ikbar parti tax-Xerija huwa li nitolbu il-mulej inqumu quddih u nagħtu drittijiet lil ħolqien tiegħu. Jiġifieri id-drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tal-ġenituri, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-ġirien, id-drittijiet tal-foqra, id-drittijiet tal-ċittadini fis-soċjetà. Jiġifieri l-ikbar parti tax-Xerija huwa bbażat fuq id-drittijiet biex nagħtu l-ħadd. Id-drittijiet, it-tieni? Drittijiet u l-qima. Id-drittijiet u l-qima. It-tieni? U it-tieni huwa il-ftehim u kuntratti. Il-ftehim u kuntratti, jiġifieri dak l-affarijiet li l-bniedem jagħmel mal-bniedem ieħor, jew il-pajjiż jagħmel ma' pajjiż ieħor, kif għandhom biex jonoraw dawk il-ftehim. Jiġifieri naħseb li jekk issa il-Talibani għandhom sfida kbira qudiemhom li jekk għamlu xi ftehim jew Iżommuh. Dan huwa importanti. U jekk ma Musulman iżomm il-ftehim tiegħu. Jekk il-Quran jgħid li jekk ma jżomm mhux Musulman. Li mhux Musulman. Mela jekk il-Musulman biex ngħid hekk ma jagħtix id-drittijiet lin-nisa, dak mhux Musulman. Mhux Musulman veru. Skont ix-Xarija. Skont ix-Xarija. Tieni, jekk Musulman ma jżommx il-ftehim, dak mhux Musulman. It-tielet huwa adab jiġifieri valuri morali u etiċi, manieri, jiġifieri kif għandi biex nitkellem. Etika. Kif għandi biex nuri il-rispett lil ħaddieħor. Kif għandi biex nuri toleranza, armonija, rispett, l-imħabba, kumpassjoni. Dawn valuri huma wkoll importanti fir-reliġjoni Iżlamika. Ir-raba huwa twemmin, jiġifieri fix-xandek twemmin fuq Alla fil-kutba imqaddsa kollha, fl-anġli, fil-profeti u messaġġiera kollha u anke twemmin il-kredu tagħkom. Iva, il-kredu. U dan l-aħħar huwa akkubat jiġifieri kastigi. Jiġifieri il-kastigi huma l-aħħar parti tax-Xerija Iżlamika. Il-kastigi. Il-kastigi. Jiġifieri min ma jimxi skont ix-Xarija jiġi kastigat. Le, kastigat hemm kastigi differenti. Pereżempju, jekk xi ħadd joqtol lil ħaddieħor hemm kastig. Jekk il-bniedem pereżempju steal something minn ħaddieħor hemm kastigi. Għax anke fil-kastigi hemm żewġ parti. Jien irid biex il-nies jifhmu li hemm kastigi li huma fi idejn Alla biss, jiġifieri kastigi li Alla biss jista' jagħti dan ma fid-dumejn tal-mulej, jiġifieri jekk xi ħadd jemmen fil-Iżlam jew ma jemmenx, jew jemmen imbagħad jħalli l-Iżlam, ħadd ma għandu dritt biex iponi kastig fuqu. Jiġifieri l-apostesija m'hemmx. Grazzi l-imam illi urejtna dawn il-5 affarijiet, id-drittijiet tan-nisa, imma ejju kan naraw fil-prattika issa. Inti tgħidilhom drittijiet dawn tat-Talibani illi meta nisimgħu issa dak ċemplet mara, din żgur li ċemplet. Għaliex din semet bħalma smajt jien
ma nafx bħal ma nisemgħux vera. Dan fejn huma d-drittijiet tan-nisa meta smajt sew jien illi dawn ħalluhom ġifieri il-mara hija second class citizen. Ġifieri imma fil-fatt hekk hemm ġifieri dawn kif qed sew tajjeb inti dawn jipprattikaw bil-maqlub, ix-xarija bil-maqlub, imma x-xarija kif nifhmu aħna, ġifieri. Vera, ma nafx jien ġifieri dot, ix-xarija. Għaliex li ma għamellek punt importanti ħafna li għalhekk. Ix-xarija hija dak li hemm fil-Koran. Issa, imbagħad trid tara jekk dak li hemm fil-Koran intix imbagħad se tagħmlu liġi tal-bniedem fil-ġurnata ta' kuljum. Jifieri aħna għandna t-Testament l-Antik u t-Testament il-Ġdid. Mhux dak kollu li hemm daħħalnieh fil-liġijiet tagħna huma liġijiet umani pożittivi, fil-fatt hu għalhekk. Din hija liġi divina. Issa, id-diffikultà hija illi hemm fil-kurrent tal-Iżlam għal raġunijiet varji, ix-Xiiti, is-Sunni u anki il-tradizzjonijiet f'ċerti postijiet sabiex ġie aċċettat l-Iżlam illi fih saru liġijiet illi dak li mhux aċċettabbli għalina huwa aċċettabbli għalihom. Pereżempju, il-mod ta' kif tagħmel il-kastigi, il-pożizzjoni tal-mara kif inhi differenti f'soċjetajiet differenti. Hemm għandek tradizzjonijiet u anki x-xarija għandek dak li kitab Maomettu illi huwa modi bħala manwal biex bniedem jikkomporta ruħu tajjeb, hemm min imbagħad ittraduċih, jinterpretah bħala liġi kif għamlu ukoll diversi denominazzjonijiet biex ngħidu hekk mingħajr ma wieħed jifhem ħażin. Hemm kurrenti ta' protestanteżmu meta marru fl-Istati Uniti tal-Amerika. Hemm diversi kotba li nkitbu fuq l-estremiżmu illi kien ikollhom ċerti denominazzjonijiet protestanti fil-mod ta' kif jinterpretaw il-Vanġelu fil-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri x'għandek tagħmel il-mara illi adultera, x'għandek tagħmel il xi ħadd illi jisraq l-affarijiet il-ħadd ieħor. Issa, jekk hemm il-darba għandek xaqtalu deħ barra, jekk hemm il-darba għandek x'tagħmillu marka fuqu. Dawn huma kollha affarijiet illi f'xi żmien jew ieħor nies li jemmnu sija fil-Kristjaneżmu kif ukoll fl-Iżlam u mbagħad ittraduċew fl-liġijiet. Issa barra minn dawn mbagħad għandek l-istruttura tal-qrati, għandek l-istruttura ta' min jista' jiddefendik, għandek l-istruttura tal-prova. Imma dawk huma affarijiet illi x-xarija imbniet b'mod differenti, f'pajjiżi differenti. Hemm bażi biex ngħidu hekk uniformi ta' xarija fl-applikazzjoni f'diversi postijiet. Pereżempju, il-kwistjoni tal-imax, il-kwistjoni ta' kif tħallas lura d-debitu, il-kwistjoni ta' jekk għandek x'tislef il-xi ħadd, il-kwistjoni tal-prattiċi bankarji tagħna tal-Occident u l-prattiċi bankarji ta' pajjiżi oħrajn. U għandek ukoll facets ta' Iżlam iktar moderat, iktar modern li jaċċettaw kol ċertu żvilupp illi fih huwa ferm iktar ħanin u ferm iktar jaħseb għal proxmu f'ċerti ċirkostanzi. Issa l-problema hawn hija ikbar il-għala għax għandek l-istess kelma mogħtija sensi differenti f'pajjiżi differenti. Rax-xarija għall-Mużulmani hija ħaġa għax ġejja minn ċertu tradizzjoni. Ix-xarija għal ħadd ieħor fiha dimensjoni kompleta. It-Tunisija hija pajjiż fil-maġġoranza tiegħu Mużulman, però huwa l-istess ix-xarija hemmhekk. Le, il-liġijiet tagħha. Il-liġijiet tagħha. Hemm rispett lejn l-Iżlam, imma hija demokrazija. Hemm sistema demokratika għandha diffikultajiet tagħha. Ix-xarija. Allura ix-xarija it-Taliban hemmhekk. hemmhekk l-interpretazzjoni tagħhom hija restrittiva ħafna. Illi l-mara għandha titatta, illi l-mara ma toħroġ barra,
illi s-sem tal-mara huwa ridott. Issa, dawwa qabel l-20 sena li għaddew. U jista' jkun illi it-Talibani qegħdin jifhmu isma' dal-pajjiż tagħna l-Afganistan għax xi ftit tal-imħabba lejn reġun lejn l-art hemm għandu jibqa' iktar infarrak politikament. Mela l-ewwel kellek l-Unjoni Sovjetika li daħlet hemm u kellek l-Amerikani li għenu diversi tribujiet talibani biex qalaw barra lill-forzi Sovjetiċi. Daw irtiraw. Wara li ħarġet barra l-Unjoni Sovjetika kien hemm perjodu illi fih ma kienx hemm involviment ebda pajjiż fl-Afganistan, imma dak serva biex saru post fejn min kien qiegħed jaħdem fit-terrorizmu, terrorizmu għandu jiġi kundannat mondjalment bħala sistema li ħażina, li strument ma twassalx il qudiem la l-Islam u l-ebda reliġjon oħra. Hemmhekk issa għandek dis-sitwazzjoni fejn l-Afgani qed jgħidu wasal il-mument illi aħna nikkontrollaw lil nafusna, wasal il-mument illi aħna nagħmlu mudell Islamiku li huwa ġurnat u allura hemm mal-mara qed jibdew jibbatu messaġġi ta' bilanċi il-għala. Għax għandek nies Talibani li huma antiki, iktar fundamentalisti, iktar diffiċli, illi qed jippruvaw iqabluhom, immexxuhom ma' dawk li pereżempju marru joqogħdu Doha, marru joqogħdu mal-Qatari. U l-Qatari u dawk tal-madwar li b'xi mod kellhom involviment fl-affarijiet, qed jgħidulhom intkom se tibqgħu hekk, aħna wkoll Islamiċi, aħna wkoll orajt hemm is-Sunni u x-Xiti u kien hemm inkwiet ukoll fuq diversi sitwazzjonijiet, però bażikament hemm nies intelligenti illi qegħdin jifhmu illi jistgħu jinfluwenzaw il-politika mondjali. U hemm ukoll l-orgoglju, il-punt illi aħna Islamiċi u l-mudell tagħna huwa tajjeb. U aħna kapaċi ngħixu fid-dinja u m'għandniex niġu deklassati minn ħadd. Għandna l-flus, għandna l-intelligenza, għandna pajjiżi sviluppati, aħna son mhux l-affarijiet. It-tama tiegħi hija illi it-Talibani jikomplu jimmodernizzaw il-pajjiż. Inti ġibt feature ta' Kabul. Hemm skyscrapers, tajli skyscrapers huma għalik sinjal ta' modernità? Le, mhux waħedhom, però huma sinjali li bdew it-toroq, beda kostruzzjoni, affarijiet li aħna nieħdu for granted, id-dawl, l-ilma, is-sistema tal-iskart, is-sistema ta' kif tieħu l-bżonnijiet fl-agrikoltura. Dawn huma kollha passi illi jista' jkun illi jimxu l-qudiem. Kollox jiddependi minnhom. Kollox jiddependi minn sjablu smajna b'xeni kif qed tajjeb int ta' nies li nqatlu. U jista' jkun li jkun hemm ukoll nies li jinqatlu għal kwistjonijiet passati, għal kontijiet passati, ġifieri kull l-istorja umana turidi meta kien hemm il-faxxiżmu jew in-naziżmu, meta daw spiċċaw, min ġie għavolja kien forza demokratika, però il-dak pattijielu, il-dik għamillu azzjoni ħażina, il-dak ra kif jagħmillu xi ħaġa żbaljata. Ġifieri dawk hemm sentimenti jew raġunijiet personali antiki li qed jiġu joħorġu u jista' jkun u din il-challenge il-kbira għal tajjeb li man hija tal-Iżlam ġol l-Afganistan illi juri li kapaċi jmexxi u kapaċi jagħmel gvern tajjeb u kapaċi juri isma' mhux se nħalli iktar l-Afganistan bħala bejta ta' terrorizmu. Bħalma l-Amerikani daħlu 20 sena ilu, forsi jidħol ħadd ieħor għax jgħidu inti qed torganizza terġa' terrorizmu kontra tiegħi, mela fl-interess tiegħi li nerġa' mmur u nagħmilek l-istess ħaġa. Jiġifieri naħseb illi ix-xokk kien kbir. Però wkoll m'hemmx biżżejjed informazzjoni preċiża u korretta fuq dak li hu l-Afganistan
dawk li jiddikjaraw ruħhom bħala talibani. Ġifieri hemm is-sens peġorattiv dawk li joqtlu. U hemm is-sens ta' identità biex tgħidu hekk meljorattiv. Jiena taliban bħal jiena mis-South, inti min-Nord, inti ġej mit-tali-post, jiena ġej mit-tali-post ieħor. Jew jiena inħobb it-tali ħaġa u titħobb it-tali oħra. Kwistjoni ta' identità. Allora hawn naħseb illi l-Occident kellu frasu li t-Talibani ħajħdu over għażgur li kun jafu li l-President huwa dajjef. Ġifieri l-Amerikani qalu aħna tajnihom ħafna armamenti, it-trejnjajnihom, tajnihom il-flus. U dawn daqqa waħda sparixxew hekk għal Biden, imma dawn kienu jafu li se jisparixxu, dawn kienu jafu li dawn ma kinux lesti li tilfu ħajjithom għat-Talibani, u laqqas ma kienu lesti illi jerġgħu jagħmlu gwerra ċivili f'pajjiżhom. U forsi dik hija xi ħaġa illi n-nies jridu l-paċi, in-nies jridu l-istabilità, in-nies jridu forza moderata u di xi ħaġa illi fid-dinja tal-lum qiegħda hemm. Ġifieri jekk naraw forzi dittatorjali oħra li hawn fid-dinja, bħal dak li hemm fin-Nord Korea pereżempju, jekk il-poplu jkollu ċans illi jibdel għal forza moderata, għal forza ta' paċi, ċertament se jagħmilha din ħaġa, imma dawn huma affarijiet elementi li naħseb li prosit ta' dik l-istampa. Però bi pjaċir magħna fuq iż-Zoom għandna sister mill-Pakistan li kienet hemmhekk sewru tal-karità. Grazzi għal sister Natalie illi din għamilna kuntatt magħha delgħodu u għada fuq iż-Zoom magħna sister Shanet. Yes, how are you? How are you, sister? Thank you. How are you? Sorry for keeping you waiting, you know. I wish Okay, to no problem. thank you very much. You were in Kabul, is it so? That's right. yes. Yes. And when you were evacuated from there, when was... Yeah, understand. Tell us the story. No problem. Actually, I was one of the last one with the last flights before that last week happened. I was with the 14 children and other 4 sisters with the representative of Pope. I was one of the last ones to arrive to Rome. How can you tell us how you were treated there before you were evacuated? Can you tell us what were you doing there in Kabul? What were... Yes, we have the association for Community Kabul, which was at the Pope's John Paul's request in 2004 to save the children of Kabul. So this was open. Therefore, we were working for these children, and we are working for these children who are left on the road and who are mentally little bit shocked, distracted, that we help them, that they can, after 4 years training with us, they can go to normal schools, have their good life, and have their good future. This is our main purpose. Therefore, I am To understand. to understand. You have got a school there? You have got a school, Yes. for children, for education. Now, the Yes. school, what happened with the school now? Now, the school is off there, the school is there, but children are in their families. So, since we can't stay there, we have closed for the time in the school, waiting for future, if there will be one possibility to help the ladies, young ladies and the children, to bring them, to give them good future for tomorrow, to live there
we will be ready to go back. So I believe that you voluntarily left the country, or else you were asked to leave the country by the Taliban. Oh, actually, the situation was like this, that nobody has to be asked to leave the country. So, because there was so much fear and there was so much destruction and so much unbelievable events that you would not survive there. So you have to leave. In a way, nobody asked us to leave, but the reality that we were living in, there was no other way if not to live. Okay. The people who helped you in the school, did they live with you or They are all with me because there was a threat to their life. Therefore, they are all with me here in Italy, and surely I'm going to follow them up. We have 13 families here, and some they couldn't make because of the big disaster around the airport. So, to enter into the airport was one miracle. okay? So therefore, some made it, some didn't make. We are waiting if one way or another way there will be one possibility that they can come out. The Congregation of Sisters of Charity of St. Janatit really is interested in that. And I remember my Superior General, my Mother General, she was with me from the day that the couple had a fall. She was with me 24 hours connected because she would not leave me alone. Giving me the strength that we are all the congregation with you. We are praying for you, and the sisters could not communicate. I was cut off my telephone for 10 days, 12 days, so I was without communication. Only way that I had was one way only to communicate to my Superior General. You left by air, by plane, please? Right, we were helped by the Red Cross to come to the airport with 14 disabled children, with other 4 sisters of Mother Teresa, and one priest representative of the Pope. So we were helped by the Red Cross to bring us to the airport, and the way that we should go was 20 minutes, but we took almost 2 hours to get into the airport, though with the protocols, with all the people that were helping us to get into the airport. But we had waited from 15th August till the 25th August to enter into the airport. You So wish, it was a big risk. sister, you wish to go back there? I wish to go back. I wish if the church will be openly accepted over there once again, I have no doubt to go back. I wish. I can't leave those children. Those children who are calling me every day, the parents are calling me every day, what is going to happen? Are you coming back? When the school will be open? What to do with our children? This was not only for the education, also because the families were supported by the PBK Association through us, the Intercongregational Sisters present there. We were 2 from India, one me, and we were helping the families for the schooling, for their children, for the food, for everything. We were taking care of them, for the medicine. Sister, we as a foundation, in fact, we are going to include Sister Natalie we are going to do fundraising for the missions on the 10, 11, and 12th of September. And in fact, Sister Natalie, one of your congregation is going to be one of the beneficiaries. That's why I told her. And our aim in this, we call them maratona, Bris el Missioni,
in aid for children, you know, most Yeah. especially, because from what we hear, you know, many children, they die of hunger. Is there, That's very true. That's very true. is there in where you were, there in Afghanistan, is there poverty, hunger, and is the place? That is our mission, because our children are all almost from the road, because they're very poor. And then we are the ones who support this. I have 50 children in the school. I was responsible of this mission over there by the congregations, by this association. So these families are given everything, even the clothing. They don't have anything. Yes. Are you still in contact with them, or now the contact finished with them? No, we can't. I can't sleep if I don't know their news. I can't eat. Still, I am under shock, it's true. But for me to know their news, because they are calling every day, they want that we, one way or another, we support them, we are with them, because you see, for them, when they see us, there is life, they know there is some security, that they can live their life. We were talking about the Sharia there. How was the Sharia practiced in there? In that time, till I was there, these years that I have been there, you know that the life was like all the Muslim countries. I am from an Islamic country, so I know it was very normal life as the Muslims should have. But now, as we know, all of us, that the Sharia is what the brother Taliban think to have it. So, you know, all the ladies will be covered themselves, even the hands and feet should be covered. We know very well the experience of Taliban's government that had been from 1996 till 2001, 2002, and that experience people can't forget. You wish to ask her? I would like to ask two questions. The first thing that in Afghanistan, are the other religion accepted or given space to practice their faith? And secondly, my second question is that you were telling that there was a fear and chaos all over the country, but what are the fears? If there was any fear about the general public, or they were satisfied, or they were comfortable with the coming of Taliban? What was their? How was their seeing the situation? If I understand well, your both questions. First, if that other religions can openly go and work over there, and then second, that if people were welcoming, or what was the reaction of the people at the core of the previous government and arrival of the new government, right? Yes. Right. You see, sir, the problem, first question is that if people were so much welcoming the present government of the Taliban's government, why everybody wants to go out of that country? Why everybody is dying? They say it's better to die, to go on the road, to try to go out of this country than to die inside of the country. So I don't understand all these things. But because for me the political things are not so much matter, because I work for the people's development. For there is no religion, any type of religion enforcement over there, because we go as people, charity, humanitarian services people, right? We don't go as religious or religion. So, second, the religion. I think when there was the previous government, there were some accordance that we could go
Because once you enter the country, everybody knows, the authorities knows who you are, from where you are coming, and what your work is, because that's the accordance with the government. So I think that was almost open. Okay, we were not allowed to openly protest. We don't have anything, and it's not only Christian religion. All the other religions are like that because this is the country. So we have to respect their laws and rules. But I think we were welcome as people. Any other religious people, we were welcome. Now we wait, and I don't know. I had this positive view that surely these people also they don't want as a religious or religious people, but they want that people help their people. They want Sister, that we will sister, help to their people. sister, have you seen violence? Have you seen violence now? Violence? Have you seen violence in Of course. what Of type? course. What type of violence on Bayhou? Okay. Bayhou. I can just tell you my experience. The day that we came out of my house to the airport, yeah, on the way we took the way of 20 minutes, we took 2 hours to reach at the gate of the airport. And then we stood there more than 2 hours to get the permission to get entered because there is always this restriction. So we had to go from one gate to another because they were far from each other. It's a big airport, you know. So the time that we were passing from these streets, we had got the beating of the car. Our van was beaten by the state, by anything that they had, because they did not know who we are inside. They knew anybody, like everybody. So the van was beaten. They tried to open the doors of the van, the big Pullman, but we tried to put ourselves in front of the door that nobody enters in the door. The Right? second, So that somebody goes to ask the driver, who are they? And he says, I don't know. I'm just the driver, and these people, there is another car, and that is the office people. You can ask information. So we were left. sister, I am very grateful, you know, that you made this. Colleague, how to say this? Maybe This link, okay? I am very grateful. It's called. I'm very grateful for making this Zoom with us. Okay, thank you. Me too. I'm really, really grateful to you that I can see something. Thank you very I can much. share something. Thank you very much. And we pray for Sure. Kabul. We pray for each Okay. other, and I need lots of prayer to come out of the shock. Yes, thank you very much. Thank you, sister, for being with us. Nirringrazzja l-sister Natali illi għamlet dan il-sister Natali illi għamlet ilna l-story tal-karità minn ma jafx dawn taħal tarxin sewa illi għedin taraw sisters u ġvera għedin fid-dinja kollha u ġvera tuħu gost dawn il-missjonari u jien nagħmel kuraġġ ġifieri aħna ndott nagħmlu maratona bl-missjoni u semmet it-tfal u ġvera ġifieri il-punt. Il-punt. Tara illi s-sorjiet verament jagħmlu xogħol tajjeb għad-soċjetajiet kollha fid-dinja u iktar minn hekk il-kuraġġ kbir ta' dawn in-nies li jmorru f'post li hu manifestament u ostili fis-sens hemm it-Talibani jew m'hemmx it-Talibani. Nafu li mhux il-pajjiżi Musulmani kollha jaċċettaw lill-insara jew lill-insara jipperswadu lill-Musulmani biex jikkonvertu għal Kristjaneżmu. Ġifieri hemm tolleranzi vari, però dis-soru hija xhieda ħajja tal-ordni u ta' dak tajjeb li jsirx missjoni qawwija illi t-tfal u l-interess tagħha tfal li irnexxielha toħroġ it-tfal kollha magħha
tfal bi bżonnijiet speċjali li mħabba lehom u anki li trid tagħmel karità magħhom u trid iżommu Allura mad-dejjin. din qalet li ħadithom magħha jew Għadithom magħha telaħħom bil-Red Cross. bir-Red Cross. Il-Red Cross huwa biex tgħaddi u ovvjament ix-xufier laqqad daqtej. Mela x-xufier jista' jkun li jgħidu tara qed tikkollabora magħhom. Fimtek. Però indipendentement minn dak, f'dan l-istadju, it-Talibani naħseb waħda mill-affarijiet li se jkollhom diffikultà biex jibbilanċjaw biex juru li huma pajjiż moderni jew tmexxija moderna hija kemm se jaċċettaw reliġjonijiet oħrajn jeżistu u jaħdmu. U mhux biss imma li jippermettu wkoll ideat differenti tal-Iżlam jgħix ukoll ħaġa waħda magħhom. Ġifieri illi parti mill-Iżlam ma tirbaħx fuq parti l-oħra b'mod illi toħnoqha. Ġifieri allura dak huwa hawnhekk Malta fortunatament l-esperjenza tagħna tal-Iżlam hija pożittiva. Għax dejjem kellna imam illi kienu moderati Wow, xempju tal-affarijiet tagħhom u ma kenniex l-esperjenza qarsa ta' nies li kienu ġejjin mir-radikaliżmu Iżlamiku jew minn interpretazzjoni żbaljati tal-Iżlam. Imam, taqbel ma dak li qed jgħid Dr. Carmelo Mustapha. Iva jien naqbel miegħu u jien qed inżid li jekk il-poplu Afganistan irid biex ikun pajjiż modern, pajjiż prosper, għandhom prosperità, għandhom futur tajjeb, allura il-mexxejja jew talibani li qed iridu biex jmexxu il-pajjiż u l-qudiem għandhom ir-rwol importanti ħafna. L-ewwel qabel kollox għandhom biex jibdew dialogu wiesa ħafna mal-stakeholders kollha. Mingħajr ebda diskriminazzjoni, mingħajr it-tajjeb jew ħażin, għax stakeholders kollha jekk huma madwar il-mejda, allura imbagħad biss jistgħu jmexxu il-qudiem. Intom semmejtu minnu dak il-person li so tgħidu li daqsxejn illi jisu qed jimmodra ma nafx minnu dort. Mażut huwa bniedem. Mażut, ġifieri, huwa bniedem aċċettat, huwa bniedem li kkontratta u mexxa ħafna it-Talibani. Però issa sawwa sew forza se jkollu hu hija ġora. L-istorja politika hija li l-poter ċerti drabi jidher fidej xi ħadd. U mbagħad ikun fidej ħadd ieħor. U jista' jkun ukoll u dawwa l-eżami ulterjuri illi xi ħadd juża lil ħadd ieħor bħala paraventu sakemm jirkebu kukku żejt kif ngħidu aħna fuq ħadd ieħor. Hemm dan Sissa, waħda tilfibni fid-dur. Sissa x-xenarju hu illi dawn ġejjin fil-pajjiż biex jorganizzaw ruħhom. Fl-opinjoni tiegħi qed idumu wisq biex jorganizzaw ruħhom u jmisshom diġà ħarġu bl-eżekuttiv tagħhom jew diġà dew proċess ta' diskussjoni interna biex kif qal tajjeb l-imam kulħadd jiġi u jagħti l-opinjoni varja. Ma jiena semmejtu għax semmejtu dil-persuna. Dan nexxielu jkunu l-interlokutur tad-diskussjoni mal-Qatari u mal-Amerikani. Issa għadu fil-partijiet ta' fuq. Issa sissa għadu indikat li hu l-bniedem li se jmexxi jew li se jkollu sem importanti. Issa x'attwalment se jagħmel hija ħaġa oħra. Nittamaw illi l-Afganistan ikollu l-paċi u l-istabilità għax fil-paċi u l-istabilità wieħed jimxi l-qudiem u aħna nħobbu d-demokrazija għax id-demokrazija tagħti l-paċi u l-istabilità, mhix l-ekonomija li tagħti l-paċi u l-istabilità, għax hemm id-demokrazija tiġi l-paċi u l-istabilità. U il-pajjiżi Musulmani għandhom huma wkoll is-sistemi tagħhom li permezz tagħhom qed jirnexxielhom diversi minnhom jiggarantixxu wkoll stabilità għall poplu tagħhom. Mhux kullimkien, imma dak huwa proċess
illi naraw iktar qudiem fl-iżvilupp sħiħ tad-dinja u ovvjament tad-dinja anki biex ngħidu hekk ġeneralment Iżlamika mingħajr ma wieħed jiġġeneralizza jew qiegħed il kulħadd fl-istess kategorija. L-aħħar parti hekk ta' diskussjoni nixtieq nifoka daqsxejn fuq it-terrorizmu. Qed tifhimni, il-fundamentaliżmu. Dik il-parti issu wisq hemm dawna saru konverżjoni ġieri wara kollox hawn min isemmi dan għadna kemm smajna mhux vera, għadhom imorru suicidal, ġifieri dan għadu hemm, il-ġamar għadu hemm, ġifieri din hi l-ġismu. Issa dawn vera illi jgħidu illi min jagħmel suwiċidju jiżżewweġ ma nafx kemm isib 14 70 kemm? 70 iva. tfajlaw. Iva. Il-laħwat kif għara bċajt. Għanti fimni. Dak li il-punt li għajimt huwa punt importanti. Naħseb din hija ignoranza estrema. Għax ma jistax ikun. Imma veru Muhammad qal bis-70. Le, żgur li le, dawk l-affarijiet huma inventati minn nies għax ħafna drabi il-mexxejja huma jagħtu t-tifsira ta' reliġjon skont joġbuhom lilhom infushom. Ħafna drabi huma jgħidu affarijiet li n-nies iridu biex jismaw. Mingħajr ebda jiraw li jekk hija vera jew le. Fil-Iżlam importanti Allah jgħid li fil-Koran li Allah jagħti l-ħajja u huwa jagħti l-mewt. Jiġifieri il-ħajja u l-mewt huma fid-dumien ta' Allah biss fi idejn Allah biss. Jekk xi ħadd joqtol ħadd ieħor dan huwa dnub gravissimu fil-Iżlam. Allah jgħid fil-Qur'an imqaddes li jekk xi ħadd qattel il-bniedem, il-persuna waħda inġustament, dan sa jkun bħalli kieku qattel l-umanità sħiħa, l-umanità kollha. Kif waslu għal dan poplu sħiħ u għadu? Jiġifieri dal-fundamentaliżmu sħiħa. Irid biex nispjega dan ukoll. Għax fil-Qur'an imqaddes Allah ta' permess lil musulmani għax level meta il-ladis profeta Muhammad paċi tkun miegħu kien fil-Mekka għal 13 il-sena sħiħ u kien hemm persekuzzjoni ħarxa il-nies tal-Mekka ma ħallux biex jipprattika it-twemmin tiegħu jew in-nies li kienu jemmnu fil-Iżlam sofrew ħafna f'idejn il-nies ta' Mekka. Imbagħad il-profeta u n-nies tiegħu emigraw lejn il-Medina. Imbagħad anke il-poplu tal-Mekka marru warajhom u biex jiġilduhom u jridu biex inneħħu l-Iżlam kompletament mid-dinja. Imbagħad Allah ta' permess lill-Musulmani li kull meta u jien irid biex nikkota mill-vers tal-Quran. Dan huwa kapitlu 22 u vers 40. Allah jgħid li l-permess għal ġlied u moti biss lil dawk li l-gwerra tkun saret kontrihom. Jiġifieri meta il-dewa tal-Iżlam bdew il-ġlida kontra l-Iżlam, kontra l-Abdis profeta Muhammad paċi tkun miegħu ila n-nies tiegħu, Allah tawhom permess bi jiddefendu infushom. Biss jiġifieri fil-Iżlam. Self-defense. Jekk xi Musulman jibda il-gwerra offensiva u jmur biex joqtol ħadd ieħor, dan huwa kompletament kontra it-talim Iżlamiku. It-Talibani meta huma jużaw armi kontra n-nies innoċenti jew in-nies ċivili, in-nies tas-soċjetà jew tal-pajjiż tagħhom mingħajr li huma bdew gwerra kontrihom, allura dan huwa dnub, dan huwa it's a cruelty, dan krudelta kontrihom. U Alla ma jagħtix permess u jien irid hawnhekk jekk tieni xi żewġ minuti oħra biex nispjega xi jfisser il-kelma ġihad. Għax ħafna drabi dan sar il-nies huma jużaw din il-kelma li aħna nagħmlu ġihad fissem Allah.
il-ġihad ħafna il-Musulmani u anke n-nies oħrajn huma jagħmlu translation ta' din il-kelma bħala holy war. Holy war. Fil-Koran m'hemmx l-ebda kelma li jagħti jew jitkellem dwar holy war. Il-war mhuwiex il-gwerra mhuwiex holy jew imqaddsa, gwerra jagħmel ħasara. U kif jista' jkun xi ħaġa jagħmel ħasara lis-soċjetà, lill-umanità? Ġihad hija kelma Arbija, hija kelma wiesa u profonda. Għandha tifsira li l-bniedem għandu biex jagħmel sforz kollu, għandu biex jistinka għal lan nobli, għal lan ġust u tajjeb. Jiġifieri il-Qaddis Profeta Muhammad meta ġie fid-dinja għamel ġihad, imma x'kien il-ġihad tiegħu? Level net beda il-ġihad li qal li l-ikber ġihad li ġifieri ġlieda? Le mhux ġlieda biex tistinka għal nobli. Tistinka l-verità? Għal-verità, għal xi ħaġa tajba, għal-ġid, għal xi ħaġa nobli. U jiena li imbagħad hemm qasmiet ukoll li x'inhu l-ġihad. Level net l-ikber ġihad huwa li l-bniedem jiġġieled kontra l-egoizmu tiegħu, kontra il-ħażen ta' li għandu il-bniedem ġo nifsu. Level qabel kollox il-bniedem għandu biex jiġġieled biex inkompli jrid biex hemm xi punti oħra. Biex level il-bniedem għandu biex jiġġieled kontra is-satana tal-bniedem. It-tieni net, il-bniedem għandu biex ixxandar il-messaġġ ġenwin tal-Iżlam, il-messaġġ tal-imħabba, il-messaġġ tal-paċi, dan huwa wkoll ġihad. It-tielet, il-bniedem għandu biex jonfu il-ġid li għandu għal ħaddieħor, għal ġid tal-umanità, mingħajr ebda diskriminazzjoni, dan huwa wkoll ġihad. U waħda mill-tifsira u l-aħħar waħda imbagħad ngħid li gwerra difensiva wkoll imsejħa fil-Iżlam bħala ġihad. Imma l-Qaddis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal l-ikbar ġihad huwa ġihad kontra il-bniedem, kontra l-egoizmu tiegħi. Jekk pereżempju jien bniedem ħażin nagħmel kemm nagħmel gwerra fi semella, jien persuna ħażin, imma jekk nagħmel sforz kollu biex issir persuna nobli, ġenwina, ġusta, allura dan jod aktar quddiem Alla. Nirringrazzjak għandna l-aħħar telefonata għax kien nagħlqu l-programm. Min għandna fuq il-linja? Allo, nista' nitkellem? Iva bil-qalb kollha. Iva. Dan qed jitkellem fuq xi ħaġa li nofs il-klim li qal jiddispjaċini ngħid huwa kideb. Għaliex dak tal-lejn tal-Musulmani la jemnu fil-vera paċi, la jemnu li ta' Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj ġi postna u s-salla, plaqas jemnu li s-salla. U dik li qal li jekk inti toqtol għal-Alla jew għal dak li temmen fih. Alla fis-semma id-dik 70 mara verxni miegħek hija miktuba u hija vera. Li jemnu huma huwa vera, jiġifieri ħajkun hemm burdel fis-semma li hom dawn. Il-verità hi li fejn kien hemm il-Kristjani anke sallum il-ġurnata, jiddispjaċini ngħid, illi ħafna mill-Kristjani huma maħqurin u ġew maqtulin għal dan li qed issejjaħ li tom il-paċi fir-reliġjon tagħhom, mela l-paċi fir-reliġjon tagħhom toqtol il-proxmu tiegħek. Mela l-paċi ma temminx dak li għamel Ġesu għad-dinja għal kulħadd, għad-dinja kollha. Jiena naħseb ir-reliġjonijiet kollha li hawn jiddispjaċini ngħid huma mmexxija minn Satana. Daħħaq bid-dinja Satana, daħħaq bid-dinja. Il għaliex kuku mhux hekk u kuku verament ifittxu l-Alla l-ħaj, jorihom li ibnu Ġesu għandu l-vera paċi, għandu l-verità tal-Alla, l-istess waħda, l-istess qdusija, l-istess divinità. U Alla meta dubietna l-kol u jħobb meta d-dinja kollha jħobb il-kulħadd. Mhux ir-reliġjon, jew għax toħtor ir-reliġjon li qal mhux vera dak li hemm li jidher raġel mill-aħjar u ma qalx
qal mhux biex naqbel għalih, ma qalx ġifieri Għalli mhux vera, le ma qalx għalli mhux vera qiegħda fil-Koran. mhix vera li qiegħda لا fil-Koran. في القرآن ما مش مكتوب مش لي مكتوب. متى شهاد يقتل- يقتل شهاد سيكون يقول 70 زي ما نعرف 70 مش vera. أم يريد باش نسبيغا شهادة ħafna drabi it-talim huwa Alla jispjega b'mod metaforiku. U l-bniedem ħafna drabi jaħseb li huwa fiżikament se jiġri hekk. Skont it-talim Iżlamiku, id-dinja il-ħajja l-oħra ma jkunx fiżikament bħal li ngħixu fid-din id-dinja. Allura meta l-bniedem ma jkunx se jgħix fi ħajja fiżika, allura kif jista' jkun se jkollu 70 nissa Imma u ġifier m'hemmx miktub 70. le żgur li fil-Qur'an meta m'hemmx Ma ismani, le jiena nafx ħafna nies jitkellmu dwarhom, imma skont it-talim, skont il-filosofija Iżlamika, id-dinja l-oħra se tkun dinja ta' spiritualità. Allura meta id-dinja se jkun spiritualità ma jkunx hemm il-gender li bniedem se jkun mara jew raġel, id-dinja se jkun dinja. Dan huwa twemmin qed jgħid it-twemmin tagħhom għaliex aħna mhux veru nemmnu li aħna qatt nqumu mhux vera. Imma dan huma nemmnu ġifieri. Issa ħansasik l-aħħar mistoqsija. Issa jien mhux kwestjoni nieħu gost ġifieri. ġejja kwestjoni teoloġika. Le, mhux kwestjoni teoloġika. Xejn. Ħallina nagħlqu dal-programm. Qed tifhimni. Jiena bħala qassis, ġifieri qiegħed hawn qed tifhimni illi it-twemmin tagħna hekk fil-Ġesu Kristu intom kif tarawh? Aħna skont it-talim il-Quran tal-Qur'an Muqaddas, Alla bat ħafna messaġġiera, ħafna profeti mill-Adam sal-qadis profeta Muhammad bi uġġew minn Bħala profeta taraw. bħala profeta, bħala messaġġiera li ġabu it-talim minn Alla u it-talim kien biex jagħmlu id-dinja aħjar li hija. U aħna nemnu u aħna fil-Qur'an Muqaddas Alla ta' ħafna rispett kbir għal Ġesu bħala il-profeta u messaġġiera u miktub li huwa mhuwiex messaġġier jew persuna normali kien il-Vanġelu ġil rajtu inti l-Vanġelu. Iva jiena rajt Bibja kollha, jiena rajt personalment reliġjoni differenti għax naħseb jirid biex nispjega hemm differenza fil-komunità tagħna u fil-dinja Iżlamika barra. Għax aħna Musulmani moderati ħafna. Għax il-Addis profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li fl-aħħar żmien se jiġi riformatur li se jirriforma it-talim Iżlamiku. Aħna nemmnu il-fundatur tal-komunità Ahmadiyya huwa dak riformatur li kien mistenni li jiġi. Għalhekk din riformazzjoni għamel għalina u naħseb għamilna ħafna aħjar biex jista' jkun dak li għal ħanalqu dal-programm dak il-modell li semma Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, dak il-modell li qed jipprova jinħoloq. Jista' jkun din il-ħaġa li semmejt inti illi se tkun ta' waħda mir-riformi għall-Iżlam jista' jkun. Iva, għax aħna nemmnu l-Iżlam mhuwiex kontra id-demokrazija. L-Iżlam jgħid li l-pajjiżi, in-nazzjon, il-poplu għandu biex jażel xi sistema ta' tmexxija jrid il-poplu. Imma l-Iżlam jgħid li d-demokrazija hija l-aħjar minn ħafna sistemi li madwar id-dinja. Fil-Quran Alla jgħid li kull meta jinqala xi ħaġa jew jiġi il-mument għandkom biex tagħtu fiduċja tagħkom lil dik il-persuna li huwa l-aħjar fostkom. Jiġifieri din hija demokrazija u imbagħad jgħid li meta il-mexxejja huma jintażlu
allura għandhom biex jagħmlu ġid għal poplu tagħhom u jagħtuhom u jagħmlu d-dmirijietom kollha sabiex il-poplu jimxi il qudiem. Jiġifieri hemm żewġ. Id-dmir tal-poplu huwa li jażel l-aħjar persuni, imbagħad il-dmir tal-mexxejja huwa li jagħmlu ġid għall-poplu mhux għalihom infushom, imma sfortunatament fil-pajjiżi Musulmani naraw li l-ħakma għandhom ġid jew poter kollox fi idejhom. Dan huwa kompletament bil-ġdid huwa kontra it-talim Iżlamiku. Nirigrazzjak imam, grazzi li ġejt magħna. Nirigrazzjak ukoll għall-istedina tiegħek. Nitlob l-aħħar kumment għax vera ħadd gost li Dr. Carmelo Bonici semmilna dal-modell li jalla jimħolu sewa. Jalla, vera. Ejdin da xej biex nalqu dal-program. Nittamaw f'dinja aħjar u nittamaw fl-Afganistan. Il-persuna li qed imexxi huwa Abdul Baradar, però il-laqam tiegħu huwa mullah. L-aħwa mullah. U għadu żejr relativament ta' għandu 52 sena, jiġifieri qiegħed fl-aħjar tiegħu ta' tmexxija u karriera politika, sissa tiġa ddikjara l-alleanza tiegħu għall-Istat Afgan Iżlamiku, issa se jagħmel dan raġel ma nafux u jekk se jitħalla jagħmel affarijiet, però huwa deputy, is-second in command, però huwa l-effettiv politiku fl-affarijiet. Baradar Abdul. Ġifieri hekk ngħid isma' ejn naraw se jiġri, ejn naraw x'sinjali se jkun hemm, pereżempju sinjal tajjeb ikun li jerġgħu jitolbu lis-Sorjiet imorru lura f'pajjiżhom biex imexxu dawn l-iskejjel. Ikun sinjal tajjeb illi idaħħlu n-nisa f'pożizzjonijiet għoljin fil-gvern. Ikun tajjeb li ma jimponux illi n-nisa ikollhom wiċċhom kollu motti. Dawn huma affarijiet illi id-dinja kollha, anke jekk temmen jew ma temminx, jew fid-demokrazija, jew inqas demokrazija, jew f'soċjetà illi hija libera, jew trid iktar libertà, dawn huma punti illi żgur wieħed ħajati każ biex jara bħala sinjal ta' altru dak li tgħid u altru dak li tagħmel. Aħna ninaqdu mal-forzi kollha moderati fid-dinja biex immexxu l-affarijiet il qudiem, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, kulħadd għandu jaqsam l-opinjoni tiegħu, ħadd m'għandu però jimponi l-opinjoni tiegħu. Dr. Carmelo Bonici, vera prosi, grazzi li ġejt hawnhekk. Dan huwa programm ta' attwalità ma stajniex hux vera, grazzi li tajtna stampa ċara ta' x'qed jiġri hemmhekk, stampa ta' kif nara jiena. Imma kelmetna s-sister ukoll, kellimna l-imam hux vera u jalla hekk il-paċi hux vera tirrenja. Insellmulkom. Grazzi. Grazie. Thank you.